tun chuma chuan nimin content lama kan tar lan tak Manchester United tan fiana West Ham United tia kha khel zolo ni ta a khangin khela kha chip chiar tok takin clear let na kan nei do na ni hein khel hi tarlan tak angin Old Trafford Manchester khel ni in hein khela referee hi Andrew Kitchen ni in Andrew Kitchen a khe kai hruaina hnuaya team ni 10 point thum hlu tak lo chuan tuma Manchester United in an khel muala point thum lo chuak zolovin point khat an lo chuak Manchester United tan Diego Dalot chon minute somnga pariat na ma hruaina goal khungin he goal hi West Ham United player Magasa chon minute somret pathumna arul le ta ka wangin team ni te point khat ve an lung oi trul hein khela hian Manchester United captain Bruno Fernandes su man of the match atana thlan ani Manchester United manager Ruben Amorim chuan 3-4-2-1 formation mangin hetengin player arema goalkeeper Lamens da lutin defender hian Heaven Mastrowi le sote da luan ni a defender ton shriat nei lo Heaven da luti tilmak takani midfield la Casemiro le Bruno Fernandes ten kop le in wing back Amat Diallo le Diego Dalot ten oma an machia hian Mbeumo le Matheus Cunha te omin goal khung kholatan center forward ta Jose Zirse da lu ani thungani West Ham United manager Nuno Espirito Santo chuan 4-2-3-1 formation mangin tiang hian player arema Areola chu goal veng tua da ni in defender laya Todibo le Mavropanos da a Manchester United player Louis Wan-Bissaka chu defender sir ding lama da lu ni in Diouf chu defender sir le lama ada a defensive midfielder Potts le Magasha te da lu ni in Matheus Fernandes de Sosek te winga da in Gerard Boyang chu center attacking midfielder ada a Wilson chu tlarma a tlatfal tirani in khel pungpui thlirin Manchester United in chakphu zokin ang khela Zazela som rukpali point pakwa ball changin West Ham lamin Zazela som thum panga point pakhat ball an changa Manchester United lambian shot voisom pasarian ne tangin tumli targeta akala West Ham United lamin shot voisom pakhat an ne tanga tum thum targeta kalthung team hitan corners atumruk ve an mu a hei hian player pahni te anin Norton zia chiang takina tarlang ome Manchester United lamhian chumkat ut uak goal ban le goal bar a paper an neya hei gola chantir ngat se chuan danglam na thlen thei ani in khel zo nulama Manchester United in hun tra an bo pel hi an ui le in arin oma Ruben Amorim phei chuan athin rim thu asoi hialani minute somnga pariat na a dalota goal khung kha chakpui ngat se chuan point thum mu in English Premier League ka pangana anom theidon ani chuti line minute thum chi hun pa ngaya a om to tia Manchester United in goal an chuaka apoya thamar taka khel United tian an theilo pia lama goal an chuale tlak thin awangin an tuarta a khel som palia tronga point som ni pani mu in pariat na din mun an lu a Liverpool chung chian om an game nu nung chunga Manchester United voi khat chi chakin chum thum an tumpui tenin ne tok puya point kwa lo chua theina tura point thum chau lo chuakin chum khat lom zo ka an trang Ruben Amorim chuan kan goal kha kan venga ni bera long ball an ron peta scan ball an chang theizel boka kha ai thazo ka khelka kan phuni ti in asoya kan nual tak se ta kathina ur em bok scan hafa ball kan hlo na sa a goal kan khung zo khan ball kan hlo na sa zol ti in asoya kan nung to lowa kan game he tok lo zo kan ni e long ball po pet na sama se in khel thunun thei tur kan ni ti in Ruben Amorim chuan anaw te khel dana alung oilo thu asoi Bruno Fernandes Mbeumo le Cunha ten in man thina chuti rualin mamo channa anni tok lo thu aum fo thin bok tin hi vena mang khamaka Premier League ka bulatran voi khatna ni chakan mamo lai teibula ma an son dor thei hun laya ton hriat nei lo hi vena mangtlat ka Ruben Amorim athiam lo ani chuti rualin Harry Maguire le Matheus de Ligt anin liama chuti chung chuan Manchester United tian even ai tha hi defender an nei nan ringa in rin ni zana chance
Ulster an khel huna apenun le ngatani chuan Ruben Amorim hi ngai dan thak thelo ani je hi apoi thuin rin khati taka bol chang tam chunga za zela somruk chuang bol chang chunga golan khung thelo ka amaka Monaco changa kumsom ni patni mi chawni chunga waisam pantu magasa an gola khungkha atan chuan alom omanga Manchester United fans ta ne ro chuan han lom viau tur anilo Waisam United tan Fernandes a bol petra tak Casemiro an tlupa lo dan sakta kha United tana Casemiro la tangkai sia tar lang tu ani anga tin thutluk na diklo amori mana siam kan ti to angin heaven da lu tlataka achan hriat te maharasa a heaven kha ton hriat nei lo ani a tin a midum ho hi chu match poimo a chang an nei le thu thina kha heaven a pokhana ron lang le zeu zeu thina kha poi le in ka ria Nuno Espirito Santo hi Wolves polo enkol to chutiangin club lian lo enkol fo to ani awangin English Premier League a hrechianga Manchester United dang chatur po in a player tlan chakte ada lut na sa ani Waisam lampo hi goal chance tumenga mozat mayan ne an chance po hi an bo pel na sa ve thawani first half Brian Mbeumo thatset maya dinglam sira changa pet Areola na lo dan chu kha thatak zeta Areola hi Real Madrid ta te po lo khel to ani awangin goalkeeper ton hriat nei Waisam United in an nei hi an chorani tin Waisam goalkeeper hi kan hriat chim matan Paris Saint-Germain te po lo khel to bokani chutiang ang goalkeeper ton hriat nei tak chu ni a ni zanin khela khan Areola kher hiam goal veng lo ta se he ai tam goal hi kan mulovang te soi thailo back 3 amang tlaten United in that tam per nang khel chuak lo ti tum danga kan soi to kha ni zanin khela po hian Amad Diallo hian mun thama mo ni winger angin khel ta se atlan chaksi bol a thiam box se wing back anga khel tla thina wangin anor ngot kongkha angai tu thei bik lowa goal ven himna lama a tho lok tho ngai wangin Amad Diallo baka wing back le lama mi Diego Dalot po at chawani a khel han en hen a chaw ti hriat Luke Sole Masroi ni se center back pa ngai an nilowa asira khel thin ve player pani kha back 3 manangai ta ka wangin alaya dalu an ngaya Manchester United tan nizana kan Lisandro Martinez le Harry Maguire chom ngat se golan chuana akan an chuin arinom lo engpo ni se mezo ziga Manchester United fans kan tama wangin United in khelbi ki chu clear lok na le clear let na te po hi kan han nei jing deuh thina kha fans tang kan lo hre thiamanga